Nilipenda kutangazia kanisa na Wakristo wetu popote ambako wanapatikana ulimwenguni ya kwamba kanisa letu la Smyrna tunaandaa maombi ya miezi ya Jumatano na tumekwisha kumaliza 3 semaines. Kuna bakia juma 2 kabla mwaka huu haujamalizika. Juma hili litakuwa special kwa sababu tutaungana na Wakristo ambao wanakaa katika maeneo mbalimbali ulimwenguni, na tutafanya maombi yale a partir ya minuit mpaka 1h du matin. Kwa sababu ya ile tunawaalika watu wote ambao watashiriki maombi yale kusudi wapate kujikonekte kulien ambayo tutatuma ndani ya platform ya kanisa letu. Smyrna ndilo kanisa langu. Tulipenda tumalize mwaka vizuri, tufanye Noeli nzuri pamoja na Wakristo ambao wanakaa kwa maeneo mbalimbali. Tuna Wakristo ambao wanakuwa Canada, kuna wale wanakuwa Belgique, kuna wale wanakuwa France, kuna wale wanakuwa Kinshasa, kuna wale wenye wanakuwa Uganda, kuna wenye wako Kenya, kuna wale ambao wako Afrique du Sud, na kuna wale ambao wako Burundi, na hata kwa maeneo zingine, hata wale ambao tunakuwa nao, kwa sababu kwa ule wakati kila mtu atakuwa kwenye nyumba yake, lakini atashiriki maombi ambayo ni ya kanisa lote. Tunawaalika wale ambao hawako connecte wanaweza kuingia Play Store, wana telecharge Google Meeting au Zoom, na wakisha kuiweka kwenye phone zao tutawatumia lien, na ile lien wanaweza kuikamata na tutafuatana pamoja kwa maombi. Kila siku tutakuwa tunatuma lien, na ile lien itatusaidia kusudi tupate kuungana katika maombi. Mungu iko anatufanyia mambo mengi, miujiza mingi, anatupigania vita mingi. Tunapaswa kumuomba kwa wakati wote. Ni kweli tunajua tuko na maombi kila asubuhi, tuko na maombi kila jioni, lakini pia la troisième dimension tuna maombi de minuit à 1h de temps, na nous invitons tous les jeunes, tous les papas, tous nos fidèles qui sont très éloignés, ambao hatuwezi kuatendre, hawawezi kushinda kuwa pamoja na sisi kwa kanisa kusudi tupate kuwa pamoja katika ile maombi. Tunawashukuru na tunaamini ya kwamba Mungu atatubariki katika mpango ule, kwa sababu ni mpango wake. Asante.